Umutwe wa Maa23 umaze gutangaza ko nibura abantu barenga 200 bose bamaze kugwa mu kirombe cya Rubaya cyaje kurimbuka kigatera inkangu kabije, inkangu yateye impfu z'abantu benshi cyane. Nkuhaye ikaze, iyi ngiyi ni Kivu update. Nkuhaye ikaze rero mu nkuru yacu umunsi, inkuru imaze kujya hagaragara, inkuru iteye agahinda, inkuru yuko abarenga 200 bose bamaze gupfira mu kirombe cya Rubaya. Ni ikirombe gisanzwe gicukurwamo amabuye y'agaciro, ikirombe kivamo nibura amabuye y'agaciro menshi cyane mu bindi birombe byo mu burasirazuba bwa Kongo, kikaba kiri mu birombe byari bisanzwe bitanga amabuye menshi cyane, kubera ko kiri mu birombe bivamo amabuye menshi cyane. Rero icyateye agahinda niki, ni inkangu mw'abantu mwe, abantu 200 ni benshi cyane, abantu 200 baburi buzima muri iki kirombe ni benshi cyane. Nibwo mukanya gashize twakiriye itangazo rya Maa23 rigaragaza ko abantu 200 bapfiriye mu kirombe cya Rubaya. Ni ukwibaza ngo bari abasivile cyangwa se wenda harimo n'abasirikare muri rusange, ariko biragaragara ko abantu 200 abenshi bivugwa ko ari abasivile, kuko ibirombe byari byareguruwe abasivile, ahubwo abasirikare bakora nk'icyo twakwita gusoresha, bagasora mu bintu bisanzwe. Bigoye rero kuba ari umusirikare wabaguye muri kino kirombe cya Rubaya. Ubu ngubu cyamaze kwivugana abantu barenga 200 bose, aho inkangu yaje gupfumuka. Inkangu rwose iramanuka yubika ku bantu bose mu gisimu bari barimo, bose bakaba barangije kuhatakariza ubuzima. Nkubwiye ngo kanda subscribe niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mushya. Nibyo koko uyu muyoboro wacu ni mushya, kanda subscribe tuye dukomeza kubana nawe mu makuru yacu agiye atandukanye, mu bintu byose bigiye bitandukanye bivugwa mu burasirazuba bwa Kongo kuri Maa23 cyangwa se leta ya RDC. Tukugeze ibintu bigiye bitandukanye ku ntambara, diplomasi ndetse n'ibindi. Icyo usabwa ni ugukanda konzogera, ubundi ugafungura handitse all, kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5. Ciao ciao. Iyi ni Kivu update.